Arthur Soares Paiva, cane grave, também causa russo incêndio e município Armera. Vítima Arthur Soares Paiva tinang hetang cane grave tambah causa husi incêndio e denebe acontece em aldeia Locolai, suku Haupo, posto administrativo Letfoho, município Armera, e loron renulação fulan setembro foi na laisne. Tuir cronologia nebe família husi vítima conta, incêndio ne acontece tambah vítima ne inan sunuliling iha kioske larang, hodi nune mina gasolina nebe nak fakar hodi resulta aihan uma no 95 lá com vida, no 9 ida cane grave, no agora halo hela tratamento e Hospital Nacional Guido Valadares. E o momento neba kalang nia inan hola barisira halo hela krepik o botina makarang sira halo ya dapur. Niaman sira mi joga le mai leten. Depois de joga hututian niaman hamrik tumba karai inen sira son ne hutulor sama yense iha kios sunu lilin inen sira hola barik nentul sunu hela plastik makarang ho kripik ne. Setelah sunu idane nia amang halo hela dapur halo hela mode ya dapur ni inen haru kaida manaki ka gordang iha hela hospital ne. Saya mai tumba bolon nia amang iha dapur saya mai para ensemina. Ense gasolina fuitia aku ida hotu tau iha rai ni futi da silka tuense ni on feto ida daun mate liwane ni ain kona gasolina fakar ai ha mai kedan tau hamba zalera ida hela hotu kan ormatan hansene ne zalera ne han tama zalera moster bakar antan ya ma ho ida feto bot ni hansene ba ni ai hang hela ni kutlarna kon mes ni berusaha kar ida primeiro ne 6 miliar ida segundo ida kaka agora se hospital ne maka 6 miliar primeiro ida feito ne soetuir ida mate mana ne mos soetuir ni tuir samai mai be hane motu kotona ihania ni sai tu helior ni situr hela ami husinia dian sa ni dia me imhareto azina mate on helaran garik ne maka ia momento ne ba ami mos ema barak mayona consegue teve mes hormatan kalsu meeting helaran janela mos klo tanta comunidade hamboto hamrit para kurbe hotu mai rega mas labela tamba helaran ba makasni ida niainan ho ida feto bot ne ai han saila diak ne ai han kena kios lara ne como leno tambar amirega ba be sai ne rega tamba ida feto bot ne I sei hitoang ni amanki tama ba consegue lure ni sai para contato e momento ne ba 8 ai han 8:50 então liga vai transporte hospital aí é meio basic to 23 minutos 13 minutos ansane to ida ne makos vale tulo motor careta pribadi matulo motor ho diler ba blanca mai be mat fatine makan ni nan kedan. Além de chefe departamento cirurgia hateteng, dadang vítima Arthur Soares Paiva halo hela tratamento e a sala operação, também han makas e a parte lima los no parte kotu. Ne mai fofon curativo de sala. A hodse ba curativo e sala operação, também be moras, então ba curativo de sala operação para be anestesia lain curativo. Então abama começa curativo faltan. E agora ne bel kualea nyahang una isimanas la iha ni towa mate kela nya hetang kemadura ne ya limang rua leten idane soring leten de nila idane foto o rentos foto ai rua hotu tambah uhi melorong hat entah mbak uhi maitare to tratamento mbak uhi mas biasanya quemadura sempre iha ninyambe será fitarnya sempre iha dalam rumah kulit ne konuhan makas kulitnya belhalo dadaan te dalam rumah belhalo laonnya sampai kidi gituan mas depende mbak uhi maitare kondisi uhi dia kala. Incêndio ne resulta em uma condição grávida mate fating, enquanto ama no anfeto no labarik mane honaran zinívio hakotu is e Hospital Nacional Guido Valadares e loron ronuluresin hitu fulan setembro tinan rihonrua ronuluresin lima. Juliana Maria, Teotonia Neto, GMN.